bigfoot hi Sasquatch ti poin an soi thina an hmu na le an nu ma le pian zian soi dana tang hian zong lian tak ang ni in atak mu tur om ngai me usi lo ania om nge ni ti approve thai si lo wangin cryptid e panti mai thina ni aram noi kho sa ania atlang puin North America Pacific mar thlang vela mu thin lani bigfoot hi lian tak mul thep thup angin an soi ber thina mishing anga tung chawakal ut thin ni nan soi bok scientist then khat chuan bigfoot om tak tak hin ring lo hle maya thon thu mai le in bum na mai ni nan ngai ani achan chu ataka fin fi ana om ngai me uthin lo ani scientist Grover Kranzle Jeffrey Meldrum chuan aramsa bigfoot ni thai tura an rin deuh ta chu azir chiana ta nan lo thli thlai le to thin nge ni bigfoot hi report tam taka tanga lan thin dan chuan zong lian le mul dur ang fit truka tanga fit kwa vela sang keji zani som thum aya rit ma turania mul ukle sen uk ther thur hi ni witness te chuan mit lian tak chalai le toi te nei achi bial deuh ni nan soi thina bigfoot mu thu report hi tam le maya muthin tu te soi danin arim che em bokani akan hiak polen em awangin chumi phua chan chuan bigfoot ti ania akan hiak atanga landanin ake chu inchi somni pali vela sei nin inchi street vela phar lai ani akan hiak an mu thin then khata ketang panga omlain athenai ro chuan ketang pani te paruk te ombokani ketin nu te lan thina wangin ketang letin panga nei chi ho savom te po a angle zokani kumsang zakwa somnga pariat malam khachuan Pacific mar thlang rama cheng te chuan makdang lam tak mai thon thu an nei nual maya tun ma tangin thon thu hi lom to thin ani chung thon thu te chu an omna hmuna zirte an nam le thla zirte in in ang lovin adang lam ve de hret hret bok thin Antarctica ti lowa chuan chulai vela cheng te chuan oil man thon thu han nei de veka ecologist Robert Michael Pyle chuan culture thon thu apo hian million chanchin hi ong vekani atia lumi member te point semek west thon thu hin soi thin hi bigfoot tian soi ve na tho ani semek west thon thu an soi dan po hain angtlang le loma ma se bigfoot ina 18 le khosak dan phung an soi chip chiar dan ero namsang dewan ni fir fer angin ain ang lo ve thlu lomani regional version then khatan soi dana chuan bigfoot chu ache dana boro hle maya stia hai mo chu zan lama chachi ten nia an mingpo soiri lo turin no pang an thil thin chuti ni lo chuan chungram sarap thlak pui te chuan an ron mananga an than du hial mai don ani kumsang khazaria somli pasari khan chunglai vela cheng te thon thua skukum sansin chu polken chuna reporta skukum sta chu hring ei nin Mount St. Helens tlang chi pakhusa ania skukum sta hi natural ai main tharau lam mi nin han ring berthin anche danara thlak nep de ulai chanchin chu Reverend Elkanah Walker Khan alo record thathlapa kumsang khazaria somlia Protestant missionary worker chuan Spokane Washingtona Native American Sauzinga million thon thu alo record thlap bokani Indian South chuan heng giant sahi tlang chi vela om ni in mi sangha lena sangha tang sangha chikat salmon han lo ru thin nin han soini heng mi te thon thu hi Indian agent JW Barnes chuan Canadian newspaper article sa kumsang kha zakwa som ni vel bor khan sehalisa selis mi ten an thil nen avaina ti chuak hialani selai so thon thu mi le chunglai vela cheng dang te thon thua Sasquatch santi peichu atak tak ni ngei tur khopania thon thu mai ani to lo hial ome selai so zinga eyewitness te saidanin Sasquatch on mingo sa pho reng chu hel shama tu thina Douglas Strong akwal mix ti ang te hi asoi no thin chu Harrison Lake lulama British Columbia a Port Douglas ho tong ani bansaka Sasquatch ti thumal halkomelem Sasquatch ti atanga lak chhon hi mangma saber tu nin a article la ngai ruana thon thua ramsa soinan amangani
ban sa article chuan chu ram sa chan chin le a ming thar chu atilar ta hle maya Western Canada a phei chuan United States a hriat ani ma hovin shelo an om to manglo hial zawk ani kumsang khazakua somnga pariat nulam kumsang khazakua somnga pakhat khan Eric Sipton chuan yati tia asoi ken niak thla la chu thil za chu mi ten han beng khon le maya chu tarang chon yati thon thu halo piang vele ta a ep men an ti mai chuan kum som chuang chan chin neu neu anei chhozel nuin kumsang khazakua somnga pariata alar vor top athleng ta a hetia alar le zol em chan chu Del Norte County California a bulldozer operator Gerald Crew khan a ken niak lian tak a mu wang khani Bluff Creek a kong siam na hmuna ken niak rol tak chu voi khat mai po ni lovin a muwa hemi chan chin le ken niak thalak chu Humboldt Times a ti chu anita a an khomi ta chuan nu manei thin mu thei si lo chu nipuya her liam nu chuan bigfoot in an soi tran ta ni ti chuan press lamin a chan chin an ti chuan na sat ema wangin bigfoot chuan khovel hriat le ngai ven a hlo ta hle ani bigfoot hunter ma saber te chu Bluff Creek California bigfoot nia kan hmu khan an che chuak ve ngala kum khat chungin Tom Slick po Himalaya vela yeti zong turin search team dina che chuak turin tir han lo ni to ni chuti taka bigfoot alo lar ta ka chuan North America hun rang an hmu thu report atam ta hle maya Pacific Northwest baka Great Lakes region le Southeastern United States atepo bigfoot an hmu thu report atam hle ni bigfoot hi American culture a pseudoscience lam thil lar ma saber ani nge bigfoot hmu thu report om zong a hmun thuma thena hmun khat chu Pacific Northwest a hmu ania abak report dang zong chu North America hmun rang a hmu ten ni Bigfoot advocate then khat zinga John Wilson Green chuan Bigfoot hi khovel huwa po thil mak tling ani ati hial mai ni kumsang khazakua somkua parukhan USA Today article a Washington State Zoologist John Crane chuan Bigfoot ang thil engma omlo siam chop thil ti lo chu data engma omlo ati ni chubaka scientist chuan Bigfoot hi mun dang lam dewa chengin lian le mishing ang deuh si mishing ni chi si lo ni in an soya Northeastern Hemisphere temperature latitude ta zong hriat thei zong te chu Tropics of Africa le Asia om ani tlat thung ani then kha chuan Bigfoot hi science lama tangin ani thei anti thunga chuidon na turero abei tham deu nin an soi Great Apes anti mai chu America fossil record a oma mase Bigfoot ang tur chi thil lom si lo om tak ni ta sela chu tuna an mu ayana sa hian an mu nge in arin om thil fel lel chu om deu ni lo mo kumsang khazakua somsari khan Bigfoot expert takeover an ngata Beklio chuan an theory a te chuan scientific community a pel hret zok ani ti in an hial kal thin ti na ziak researcher Ivan T. Sanderson le Bernard Havelsman te poin Bigfoot an lo zong shep towa anua heng research nei scientist Carleton S. Kuhn Jerusalem Goginol le William Charlie Sosman Hill te poin thu chiang kong takan Chhuichhuah thei thin lova an zu ji san le mai thin ani Jeffrey Meldrum ve thung chuan fossila an hmu ancient giant ape gigantopithecus santi te kha tuna Bigfoot anga hian an chang thei nin asoya John Napier ro chuan Bigfoot ni thei tur scientific community lam hoi evidence om thatok lo ani ati vele thung si ni scientist ang Bigfoot ring tu te chu David J. Degling George Collar Russell Derry Swindler Sarmiento le Carleton S. Kuhn ten ni Jen Goodall chuan September ni somni pasari sang ni pahnia National Public Radio's Science Friday a interview nei na a Bigfoot chungchang angai dana soita a asoi masak ber chu anom nge yang ti ka chianga asoi chun zom zela ole ka romantika om ngei se po ka ti ato bera in thria engwang tak nge om si lo chuero ka chang thei big lowa anom lo po ni ma na ma se om se ka duwa kumsang ni so pani khan Goodall chuan ka phul hlea anom nge po ka du khop mai ati ni ati John Napier ka ishuaina scientific taka evidence an muang ang anjir chiana ma saber chu John Napier le khabua
bigfoot deity and Sasquatch in myth and reality din kumsang khazakwa somsari pathum khan chu ania nei pier chon evidence siang lo le beitham tak be chana thutluk na kan siam don ani chuan science chuan bigfoot hi om tak tak lo ti in apuang ngeiang ti in ziak bokani amai ro chu report changtel han oilo vek chu harsa ti ve hle meya Sasquatch hi a omang ti chu karinga mase engma lova chang vele thei tho sia Northwest America chuan thil engemota ka oma shilfia thei po thale mai chu chon mishing ken hi kang tak nu ma nei si ni ti in thutluk na siam ta dei mai ni kumsang khazwa somsari pali khan National Wildlife Federation chuan sum tho in bigfoot evidence mu chuang ngei tumin zir chian na ma sabera neya mase mu chu thei reng om si lo ni kumsang khazwa somsari toplam khan physical anthropologist Grover Krantz chuan Sasquatch chungchanga article tam tak le lekhabu pali dai thu hati chuak le a mase heta hian scientific taka chuin la hlo cham zia langa inbum na mai ni angin a in ziak bok zirchian na pakhat Journal of Biogeography ti J.D. Lozier et alaziak po kumsang ni pakua khan ti chu ani le ni ecological ni chi modeling mangin bigfoot an mu thina mun vel an chui chiang ta a until shia chu tak chu American black bear Ursus americanus nen anom du na mun po ai nang lea savom ding ut udakal le bigfoot landana an soi chu ai an le zel box ya wangin bigfoot an mu thin po chu savom dum ni mai theya an ngai le ta ni bigfoot mu nia soya piang enfia investigation le research singhal zel tur hi United States a khuan organization tam tak dinania chungpol housinga reita berle polian berchu Bigfoot Field Researcher Organization BFRO hania an website a hian North America a Bigfoot zonga researcher ten investigation an nei dan chanchin a berani Bigfoot is scientist zinga po ring lo tu an kat nuk maya mitam takin thil tak le arap thlak tak zonga ni tin an ringa chuti line thren khate ro chon inbum na le in bol kwal vel na mai ni in an ngai ve thung chuwang chon hriat chhuah thei ani ta si lova tun thlengin khovel ti mak leng vel le chhuichhuah thei lo ta zinga tel halo ni ta ni The Godman of Maryland a Godman an ti thon thua chan ve mishing a chan ve dang kel ania shei hakeng thin ani thon thua lan dan chuan scientist pakhat hian Batesville Agricultural Research Center na athok thina chuta chuan experiment nei nan kel na mangta a chu kel chu alo hla om ta hle maya Batesville Maryland a kar local te po shei nen ha bei chiam mai thin ani thren kha chuan Godman an ti hi pui thiam mania ram palai leng awak thin ania Fletcher town vela zana awak kwal thin ani an ti thung Godman an ti hi fit du ka tanga fit sari vela sang ni nan soitlang puya Godman mu masak ber report chu kumsang kha zakwa somnga pasari khania mase nuam midangin an mu vele ta zel bokani Texas California Indiana le Canada lama te po heram sa mishing keltlang valin mu thu an report nual maini Prince George County Maryland a lei pakhat Crybaby Bridge an ti a khuan zanai kalchuan Kelberry ishenge yang an lo ti thina ni Mitren khat chuan Godman hi Greek mythology a pen anga soiphet an lo tum thin bok pen chu God of the Well ania achan ve mishing achan ve dang kel ani ve tho bok thren khat line Godman ni chu ram huai in lar anie ti tok la an lo ve nual boxia hanrin turber po chu hriat thiam hara ngai tu na ti buai ani Prince George County hi mi pano pang ram huai pai om thina mun khania he thil be chan hian movie lar tak The Exorcist ka siam ani Godman chuan mi a be thin mai ba ka a che je hi lo thei lovin amak sak thei hle thina ran vulte le ram sa te ei fo ni in an soi thin ani Prince George County chu square mile sanga la ya zawania Maryland State a Washington DC pon lam deuh sia om mani mishing makta duai ayat lem deuh zok om nania munzo nuam ve tak ni te in an soi bok thin thren khatrin dana chuan Godman hi mishing pa ngai ve mai ania kela vul thina rol tharom thadu lo hovin a kel thren khat an tha sak thina wangin
athin rimin phubolak chak na ina khata akel that thin tu ni oma hriat te chu tha atung zel thin ani mase achunga kan soitongin Batesville Agricultural Research Center scientist pakhatin kelmangin experiment ania mase a experiment chu akal sual pala achan ve mishing achan ve dang kel anga alo chuak ta a thisena tui hal halo ni ta ni government hi alai chin bigfoot ang em lar ni lo mai thei mase government hian ngai ven tu le chui zui tu tam tak anei tlat si ni chuti taka mi te ngai ven le soihlo ani wang te pon yange abe chanin horror movie Deadly Detour te po siam ani nge Pearson chuan Lovers Lane tleiro le rol thar te chu karin an kal ngun thin le a chulai vel an kal chu government chuan lung le shein an kara lo voma alo beivak thin ni in asoya government hi Fletcher Town Road bulvel le Lotsford Road Prince County vela atam le ni Roman hun lai khan daini sa san betrina chutian puithu emema pathian an biak na chu kel anga in thuamin akai hruai thin ani zu an in rui thin lea an zau thawa an khur lok aram sa ten thata portraitin a helin an ei thin ani ti te po hi thu thang ngawma mase he thu thang hi person chen rang takin aron kal ngal thuai thung mai che doi thiam chu in siam dang lamin achan ve mishing achan ve dang kel angtein anom thin ti te po soineu neu omboka medieval hun lai khan kel chu hurna lam entirna ni ve bok thina chuwangin government chu Maryland le rol thar te fiam thu thona berani thin amai ro chu government chung changa thil nui za thlak lo tak mai chu kan soifo Batesville Agricultural Research Center khani kha center a spokesperson Kip Kaplan chuan thil athlaka kan ngai meya a ho viau poni thei fiam tu e ron ni lo ati thungani henglai vel hi tleirol in ngai zong te ta na chance nei na thatak ani wang hian pantun tam thin hle meya antom ve fo bokani government mu thu report le government in a beivak thu report alo omnual to wangin Pearson chuan akala piang le chulai ngo kara nulat langwal tom te chu film khur le turin atia government chu ril ruang ai to lo turin ati hial ani